Bafowethu siphelile ethani basho njalo abasenkontilili Kuze sanibonani Ngifuna ukumtshela mangahlala ngifuna ukumtshela ukuthi kwenzakeni Sicelile ukuthi isikhathi ebenikezwe sona umthandeni ngoba fanele siqale i-top 10 angaphefoma ngaso so ngisho kunganjani uzongena ngesikhathi sakhe lalelani i-mother of all le asizodlala umthandeni lo Mcimbi i-mother of all asizodlala umthandeni nina makusholo umsebenzi wenu nizohamba nina noma ngasishaya noma ningenzani angifuni mina ubona lo Mcimbi umuntu ongagcinanga isikhathi ngaze ngatrenda-ke ebusuku ngitrenda ngento ebengithi ngizama ukulungisa kanti mhlawumbe sengixoba amakhona abantu abaningi abathanda umthandeni bafethu uthandeni weganga uthandeni akawuhlonipha umsebenzi njengoba elapha kwi-mother of all uthandeni ukhokhelo imali yakhe njengoba ezelapha kwi-mother of all umthandeni unikezwe isikhathi sokuthi aperforme kwi-mother of all ngoba ubengekho kwi-top 30 abantu abebevota abakwi-competition ubeyi-guest onke ama-guest ebeperforma phambili ngaphambi kokuthi kuqala abantu abakwi-competition uthandeni ebenikiwe isikhathi prior ukuthi uzoperforma ngo-7 ukuze 7:15 kuzoqala abanye abaculi 7 ebenikezwe wona uzoperforma ngawo ewazi kahle lo 7 lo akasigcina isikhathi umthandeni efonelwe lo umthandeni belokhu bethi baseduze kuze kuyoshawa 9 2:09 umthandeni bengafiki yazi yaqala i-top 30 okuwabantu abakwi-competition kukhulunyiwe ukuthi akekho umculo ozophazamisa i-competition make kwaqala unumber 30 uzoqala ngamavote akhe kushiwo ukuthi mangaka kulandela u29 kulandela u28 kulandela u27 kuyoze kufike kunumber 1 afike kumthandeni ngo-9:30 thunyela ithimba le-mother of all liyokhuluma naye ukuthi ngeke sakwazi ukuthi aperforme ngoba isize yaqala i-competition akekho umculi ozongena phakathi kwe-competition ngoba uzanyiwe yena wangatholakala bengasabambe ingcingo ayekho into esoyenza njenge-mother of all benze ngathi bayezwa benomasondo badumisa imoto baba abantu abahambayo iphele leyo ndaba leyo uqhubeka ukuperform emva kwalokho anelabona ukuthi bayahamba laba ajikele ngale kwe-stage nabangani bakhe no DJ wakhe bafika baxosha u-DJ olapha e-stage bafaka ingoma yawo bangene ngenkani ushawu siburuke wabo ngenkani kuphi khona kuphi ngoba nithi bevalelisa nje ebevalisa ngoba kuvalwe umsindo lapha obengakaperform ubesashaya usiburuke nje bengakaperform lutho ngoba sekuthiwa mina ngimphuca uMike esevalelisa bevalelisa ini ebefaka oba stage yindaba engawuhlonipha umcimbi umthandeni kuyadlalwa lapha zonke lezi imali ekhisho lapha umdlalo kuyena kuyoze kube nini enabukeliswa umthandeni ebheda nimvume ebheda umthandeni angimzondi mina Married Nation angiwazondi mina umthandeni ukhulele kimi ufikele kimi kwesimanzonzo umthandeni ecula ingoma yakhe ethi ungangibaleke lodakeni uthi angishele kanjani mina engamfaka okhosini umthandeni ezezwakala okhosini uzimiphi lo ngimzondelani wangidlelani ngoba ngishe ngithuka mina ezibongweni zakhe enzani angazi ngamzonda umthandeni mina ngisho ngihlangana naye ngiyamhaga angazi ngamzonda mina umthandeni kodwa umuntu mina mengibhedela ngibhedela nje anginabukela isilutho nje umcimbi ubuhamba kahle bonke abantu baperforma ngezikhathi zabo yonke into uzoqhamuka yena uzozenza indlondlo kuphi khona uzozenza kuphi endlondlo kuyoze kube nini egibela phezulu kwamakhanda abantu umthandeni enconywa thiwa uyinkunzi awuthi namanje thiwa uyinkunzi ukudlila umcimbi kutrenda yena trenda ngani ngiyavuma ke mhlawumbe ngonile ukuthi Fuseko ukuthi benginyanyile ngiyaxolisa ngokumthuka
kodwa benginyanye angifuni mina umfana ngigibele ekhanda sidalo sami nje mina umfana nje angigibele ekhanda ke nje mina kakhulukazi ke okhuliswe yimi umthandeni uyilento ayiyona uphuma kulesi sami isandla lesi angifuni mina abantu bangayisi angifuni yonke lemkhashasha yenza lapha ukusa ukuthi ngaxosha uDJ simqashila afako wakhe amsuse lapha afako wakhe ngobani kukuphi lapha kwamanqele lapha ngoba nakho nimvuma nithi uyinkunzi umfana ngoba uyinkunzi kubo hayi emsebenzini this is business siyasebenza angimzondi umthandeni anginandaba futhi nabangangithuka like a competition guys ubani umculi okufanele angene phakathi kwabantu abacompete uyabeya bonke laba bantu asebeperformile bayahlanya emakhanda yena yedwa nje ophilayo really guys ngoba nakho hayi leli mama leli ke liyabheda vele uzimdolo njena nje ngabe ngcono bayambulali NIU umuntu kaNkuluNkulu akusiwo umuntu kaNkuluNkulu akusiwo umuntu angifuni siyasebenza thina sinesonto singalali thina sisebenza lo wamcimbi njengoba niubona uhleleke kanje suzokwaniwa umfana oyedwa onke lawa madoda lapha estage athula umfana eseyisa hayi ningazodlala ningazodlala ngeke sidelwe lo mfana esimqashile samkhokhela imali yethu asidelele ngeke kuze kwenzeke kanjalo ubebheda umthandeni ngalento beyenza ukuthi angene ngenkani phakathi kwecompetition ebebheda akahloniphi abanye abaculi akahloniphi ibhizinisi akulona njengoba silazoza ngithuthukisa lo wamculo makusekhona abantu abazokwazi ukwenza umathanda bona ngoba nakho bazinsizwe nabancoma ukuthi bazinsizwe hayi guys ngiyaxolisa mina manginonile mina I'm sorry mina manginonile mina ngiyaxolisa kodwa mina into mangiyibona ukuthi iyabheda kimi sukubheda nje anginandaba noma uyinsizwe engakanani obheda uyabheda nje uyabheda umthandeni uyabheda mkhuzeni nina abangani bakhe ahloniphe umsebenzi lo azizile ukuzodlala lapha thina sawufela thina lo msebenzi thina sawuthukelwa lo msebenzi lo thina sibuya kude thina noMaskandi abafana bafika izolo hayibo kahleni nini ngixolisa manginonile bafowethu siphelile ethani basho njalo abasenkontilindi Use